Halo perlok barok kumna pialong update sumbai pi suggestion sa kanega YouTube channel jongi na ai kuble pi sia barok ko ki bala subscribe ki bala like bat kumjur ki bala share ki yani ka video bat kumjur bala krishan bahai kanega channel YouTube ko jongi de lengba na kancing ya rap jung pi bangin la ban boy hadu kan ne menta bat tanya krishan Indonesia kamat kumba pi ju krishan yangi bat mentangin le ka nega video kalong ka bakar pang baha bat kata kadai kebangin le ya kan ka spelling and pronunciation tem komentahi parlok benta syuab ngin sedang pingin slap ya ka kerteng jong kini ki kena barit ki jongi Kerteng jeung udah ukar mah. Kerteng jeung ade udah dame bente. Kerteng jeung ade dan puskama. Ngade udah me bensiap. tem mentah si sendan pingin sedang soalnya kan ka kop jongi mana bakan krem mana spelling bukan pronunciation ban kena N-A-T-U-R-I guri. 哎呦我的妈！ V-O-Y-K-A Zebra. H-E-L-P Globe. C-O-K-I Sok. Spelling Baar. R-E-T-R-Y Wery. N-E-E-T-R-Y Wery. 哎呦我的妈！ R-E-T-R-Y Scry. R-E-T-R-Y Sunday. te mentah ngenyok saka pak ban spelling ya ka kerteng jong ki player ya ready bro Ready, sir. te mentah ngin sedang senan te ngin sedang shana i Bobby te ya i Bobby mentah pak spelling Messi M-A-M-S-S-I Messi. te mentah sa idame ban shan in pak spelling Ronaldo R-O-N-Y-L D-O Ronaldo. Ker mentah ngin pak spelling Neymar M-A-R. te dame bante spelling Neymar N-Y-R M-I-R Neymar.